La ilaha illallah jinolun pegah yang payuh riba masa Nabi Mi'raj batuhan neu insan letat bagawa di atas langit erdo gelantu kilat susu pengehan sawa lemah ke urang pijut-pijut raya mengpruat anak bitawa UBB rumah proji raya uliangan kala pena atawa ulia dalam perut mekueng-kueng Nabi tanyang supa kaumnya nyan ke kaum pajuh riba jipulaba meh sabah rawa menanu pegah oleh Jibril ubak Nabi ne hardawa ne jidang rubah hana tudo cula calawa hana lale perut merua putih pada perut merere cuma mewali mitra lagetot nasihat gol lam guli mitra abu sagai bube king pemitra abu sagai bube king be bangki hana bagawa hana tudo mengti kejap adab jidat malam urawa kata Abdullah anak bin Salam hadis cilam neharda berat tak ada urang pajuh riba Ya betul. perut raya bacut-bacut pajuh harta riba 72 desa muawa nyan hateba saboh riba yang letema kira kudrawa saboh desa riba lebih bak zina he anu drawa saboh dirham riba tapayo kurang sapeplo desa megantawa nyan kebala pajo riba gasien kaya ingat kudrawa nyan ke anu ingat berada kenong siksa ngon harta drawa hana butango hana butango haba Bukhari nibak Nabi pon hartawa ulun tu buklam lun utuka bak lun dua urang lakawa nyum ulun ja Ubaidal Mukaddih jejak ngonji bandu wadrawa temamu temeng saboh krung dada tudong dibine urang sidrawa jipenap badaya ube gajah cuma lemah lam krung sidrawa urang dalam krung tengah udara bate jimat dalam jarawa jisram mehat kunong di muka megulawa batot muawa lom ji tengah lam ji tadi tumanyong Nabi sawasijihnya nya mandum gebi bayangan ke nyan balatan urang pajuh riba nyan ke urang pajuh riba guyur hambuat anak bitawa nyan ke muka pika hitam ngon lembam sang kulit parawa muka jihban jantung getut nyan balah buat anak bitawa wahai anak yang bahagia harta riba sitbe mengtawa yang pajuh riba han me perap calitra sahabat dengo jinawa Muhammadur Rasulullah tangoku kita Habib Zidrawa tangoku kita Habib Asyumi kayahan Zakri Yusabah rawa akhi umu merasa papa
Hantat kaya mitra pura Sabab yang Yud kaya nutan Utuh harga Jet belawa pu belawa Litik pitat kaya rijang Nepe udang Urang nang ro Yang kaya datang Hai buat pudang-pudang Betul. Cok labai no cok labai đi Kalau jangan hak kaya kan Ha urang gampong Nepe hudang Mehge intat genap Simas mewawa Laba nutro Ngone pajo Pangkai nutro Hana rugawa Hana payah Nepe udang Mehge intat genam urawa Padum jamun yang menan-menan Teu di Tuhan Basi urawa Nya payuh-payuh labah Luah-luah lelu halabah Neja tungai urang meutang Hana mutumeng urang lakau Tema-temanyang Habib Ajami Hai poti ho lepah lakau Han lun tuho Kagu tebit Geja megri lun utidraw Adat menan hai positi Puana jut beri kulun jinaw Banji dengan kun menan Seoyonyan urang binaw Hana tapu naga keba Gop nyan lupa saleh trip guwawa Nyang na tengku nyan ditanding Sit megading taboh talawa Ada jutnyan nalun jakjo Mengdang-dang tro Gewawa kudrawa Nyan pisik jut menawari jang Uro manyang ulun jakwawa Jijuk daging Habib riwang Muwawa senang uru mohdrawa Ya na daging sit taboh talau Tiya kan yang gejuk je Ya. Nya onto uruma nu yuwatagun inang jikun tema menawa nu yuwatagun ngan pe pajo uruti tabohan nu jak blawa di ruje pitan uruti pihan Kepesinyan tema dudaw Habib tebiyat jak blawa tepung Ne usung duje di jaro Nyan kan Jadi kepoti ya Pati kutungai bak go Di hana. Tungai kan kutungai peng Ana peng kau inong Kajang kerja Puang ana Puyang Hai na. ti ana pa Tapos dalau Ya bijut. Nyampe juga kan Jadi bedah yang kagak ablo ala lain Ya. Bedah dupung-dupung kan Jadi yang cerita aja kiban tengok Betul. Yang kagak mau belau Yang kiban tengok akan datang munglam Karena yang panjang dat-dat Lu cerita-cerita di dalam tambih 17 Yang karang le almarhum Gure katanya Ulama katanya Tungku di cucum Mudah-mudahan lehat nasihat-nasihat di sinan Berbagai macam nasihat Diuraikan dengan dalam syair Hadis-hadis Rasulullah Dan sejarah-sejarah masa Nabi Yang